toga prisjetio. Moje naredno pitanje je bilo koliko je Belgija 1940. godine dugo pružala otpor Hitlerovoj soldateski. 40, pas 46. Il y a une erreur dans le transcript. U transkriptu imamo grešku 40. ne 46. 40. valjda. Oui, la pertinence, oui. Da, relevantnost optužba, nema potrebe ništa više da kažem. Predsjedavajući sudija nije relevantno. Gospodine predsjedavajući, kredibilitet dovodim u pitanje. Imam pravo da na ovaj način dovodim u pitanje kredibilitet veštaka. Le témoin... Gospodine svjedoče, optuženi ispituje vaša saznanja i postavljam vam sada jedno istorijsko pitanje. 1940. godine koliko vremena je Belgija pružala otpor? Svedok, časni sude, ne sjećam se tačno. Nije se radilo o mesecu. Je li se radilo o satima i minutama, gospodine Tunes? I've answered the question, Your Honor. Odgovorio sam na pitanje, časni sude. Predsjedavajući sudija odgovorio je. Dobro, znači ne zna. Kakva... Sudija Latancija, on nije istoričar u svakom slučaju. Pa valjda je na Vojnoj akademiji učio o junačkim tradicijama belgijske vojske, gospođo sudija. Na srpskim vojnim akademijama mi neprekidno učimo o junačkim tradicijama srpske vojske. Valjda i Belgija ima neku junačku tradiciju. Dobro, prelazim na sljedeće pitanje. Nisam prosto izdržao da mu ovo ne postavim.